Ja sam u 4. bataljon, druga četa. Drugo odeljenje. To je ova naša skradinska četa. Skradinske čete, drugo odeljenje, gdje mi je komandir Lija. To sam vam rekao. Ima nas negdje oko 17 tako u toj četi. Koje obično nam je, posao nam je tu Velika Glava, Bičine, Dubravice, taj ovaj pojas oko Skradina. Straža i izviđanje i tako, akcije neke pravimo. Jučer se pucalo, mi smo imali 2 dana, u stvari 4 dana odmora, došli smo u četvrtak i rekli su nam da je odmor do ponedjeljka, kao danas do 2 sata, ali su nas digli u petak. Bila je nekakva uzbuna i držali smo tu 3 mitraljeska gnizda, poviše Skradina po ovim brdima, po 3 na jednom mitraljezu. A jučer smo išli tu u jedno selo komšijsko gdje su, bila je kao ničija zemlja, znate ono. Jednom smo mi selo, u drugom su oni, a ostadina je bila slobodna. I oni su ušli u to selo i onda smo mi išli to izviditi i tako. Napravila jedna akcija. Po ričima naših komandanata vrlo uspješno i sad ćemo vidjeti što će biti dalje. Lipo je Skradin bilo vidjeti prije recimo godinu dana, 2 kad je puno jahta, ali sad je žalostno vidjeti Skradin ovako. Ko mrtav grad, nigdje nikog nema, ne radi ni banka, ni hotel, ni marina. Ono prije vidiš lipe ženske, mlade, u bikinima, gole, a sad koga vidi? Ja sam rođen inače u Skradinu, tu živim. Meni majka iz Skradina, tu oni su Barić. To je jedna skradinska porodica, 300 godina su ja mislim u Skradinu tako. Cijelu moju porodicu po maternoj strani zovu Živac. Jesmo agresivni, jesmo malo i... A živčani ono kako se kaže, 3 vareš kako je i gotovo. Vedite mog ulica, on plane kišimce za sekund. Ovako brijanje, samo ima vode u Parizu jednom lokalu, nema nigdje u svijetu. Ovo je brijačnica nazvana čistilište duša od pregatorije. Ako znate šta su duše od pregatorije. Ja ovdje garnisti šišam. I onda sam na hrane gore kod njih. Gdje u gardištu? Da. Onda si ti ratni dobitnik, imaš muti hranu, briga tebe. Pa ne plaćuje se. Ovo je predsjednik izvršnog vijeća. Aha. Josip Juras rekao, Hrvatska ostane tu i tako. Dobro je. Ne naplaćuje se, pa ti briješ, već ima mjesec dana, nikom nisi naplatio u vas. Ti šišaš, ovo i više. 3 mjeseca. 3 mjeseca nisi naplatio nikom, pa baš da ti odužio se. Cvila nema, Sonković, Dubravice, Bičine ispražnjeno sve, porušene kuće. Da. I tako da, pitanje sad meni samo kako ću ja platiti socijalno osiguranje ovo 5 mjeseci iza. 79. sam se ja razbolio teško. Bavio sam se profesionalnim sportom u Šibeniku sam igrao. I dobio neku bolest, plastična anemija, to je krvna bolest. To su neke nove bolesti koje ruše, užasno ubijaju. I meni je hitno tribala krv. I došli su mi momci iz Skradina. 20 momaka iz Skradina dali mi je krv. Niko nije podaje pitanje, Žika je pravoslavac. Svi su mi dali krv i spasili život. I ovo ću vam reći, ja sam se ličio 10 godina u vojnoj bolnici u Beogradu, ne kažem. I oni su mi ljudi puno pomogli, spasili mi život, imam dosta dobrih prijatelja. Htio sam reći samo kakav je odnos taj u Skradinu bio između recimo pravoslavnog življa i ovo katoličko. I kako mora čovjek zaboraviti kad neko spaše život, to je suvišno govoriti, tako? Ali sam doživio neugodnosti od mojih pravoslavaca. Pa bilo je tu priča da sam izdajica čak srpskog naroda, ja ne znam zašto. Tako, vjerojatno zbog toga što sam osuđivao i barikade i što sam sad normalno, branim svoju domovinu. A baš od Hrvata, ako ćemo iskreno, nisam nikad ništa doživio. Jeste prijatelji šta? A ima tu svašta, to dođe ti prijatelj pa reče, jedan je u šali rekao da smo na nekoj listi, kao da sam prvi na nekoj listi, ja i moja porodica. To su samo priče, sve je dobro dok se priča. Znaš, dok ti ne osjetiš svoju kožu, da te neko napadne i tako. To nisam mislim da me neko napada, ali ima pritnji, ima.
momci, malo tiže. Počnemo radni sastanak pred polazak jedinice na položaj. Najprije da vas upitam, jeste li svi odmoreni, jeste li zdravi, imali problema kakvi? Nema, jeli? Dobro je. Što se tiče kompletiranja jedinice, jeste li svi uniforman? Oružje imate li? Ljudstvo, ko fali iz jedinica, komandiri vodova, hoćete me obavijestiti. Molim vas, od vas tražim red, disciplinu, ponašanje, onako kako doliči gardistima. Ako neko ima neki problema kući, neka mi odmah kaže, neka to iznese da znamo da ne bi ispalo, da dođemo na položaj, da neko se želi na neke probleme. Porodica mi je u Italiji, ali neću reći kojem gradu zbog vlastite bezbjednosti. Imam sina 8 godina i kćer 5 mjeseci. I kad dođem u kuću, najteže mi je vidim maloga cipele, onda popiznim. Jer nisam vidio, kćer ima 2 mjeseca i sina. I rekla mi je jučer žena, a odmah mi Milo dođe, da je mala počela govoriti baba i tata, a ja to nisam ni čuo još. To je gadno, stvarno. Jučer mi je žena baš zvala, a ja nisam bio tu, bili smo na terenu i tako mi je rekla Svastika da su dobro, da bi želili doći, ali to je sad nemoguće. Ko ćete? Je li ima pitanja? Zapovjednici vodova, Božo, braniš položaj u Prispu. Zapovjednik drugoga voda brani položaj Jankova kuća prema Gravu. Toliko ima da vas saopštim, ako još neko nešto ima, neka kaže. Ako neko nema pitanja, spremite se u roku 15 minuta sa kompletom borbenim na položaj. Idemo, momci. Ti vadi vodiš ekipu u veliku glavu. Ajmo početnike, ajmo. Čekaj, ovo je Mikulandra, čekaj. Šta? Božo. Pošto jedina ušte, Božo. Gdje je kombi onaj? Ante, daj jedno, Ante. Šišak, gdje je Šišak? Ne, Šišak je još Ante, daj jedno Zolju. Ne. Daj, ja mogu tu. Daj, ne može, Ante. Idemo, momci, ajde, spremite se. Društvo je izvanredno. Društvo je da čovjek može samo poželiti, ali ne sad da to govori na onom reda radi, jer obično svi se fale, ali stvarno je društvo dobro. Ovako ima nas tu, moj komandir je najstariji, pa onda ja 53. godište, svi su mlađi momci. Ali to bi trebalo, kako ga rekao, iskreno govoreći, svi su bolji borci od mene. Ja za njima pa se uklopim i ja nekako. Ali komandira bi trebalo izvojiti Liv. Stvarno, svi mu vjeruju i u njega gledaju kao nekog boga. Jer možete zamisliti kad idemo u jednu akciju, jučer smo išli u tu akciju, vrlo opasno. On ide ispred nas 50 metara i kad sve ispita i izvidi, onda reče nama dođite. To puno znači. Sjećaš se Partizana prije, naprijed drugovi, a ovdje zada, jebi, toga nema više, jer niko neće ići. I dobar je, on njega, kažem, Lija, poznat je po tome, popularno Lija i tako. A ovo drugo društvo je veselo, mladi ljudi, ali hrabri ljudi. Hrabri i znaju što hoće. Vjerojatno u Jankovu kuću. U Jankovu kuću. Da mora intervenirati u Dubravce na Jankovu kuću. U onom dijelu prema Rajićima i onom dijelu prema Svetom Roku. Taj bude s čobom interventni vod. Dođe Božo, tako sad ćemo s njime dogovoriti ko će Ostalo borbene crte, još sada na borbenim crtama ostaju svi do daljnjega. S njime sutra ako
i se vratiti u Dubravce. Sutra se vraćaš u Dubravce kad dođe ova jedinica nova. Zauzmaš borbeni položaj. Dotle ostaje sve na borbenoj crti. Cako kod Koštele. Sa svema treba pomoć. Ostaje na položaj, ja sam rekao, ovo je sutra. Svi njegovi ljudi. On bi tija ovdje uteći s velike glave i staviti na jedna Bešića, ja sam rekao, ne dolazi uopće. Ovo ljetnjiva samo su to. Ujte u šumu, razidite se iz auta, u šumu ujte. Brzo, brzo. Dvojica vam. Odi RB. Daj. Pogremo, ode i izvući. Čuješ ti? Boga mi se bojim. Bojim se i to puno se bojim. Bojim se prvo za svoju porodicu i za se. A slušaj, i za ove jer sad trenutno je moja porodica, ovi moji prijatelji, bojim se za njih, kao i oni za mene. Nije lako, ali slušaj, ja mislim da se svaki čovjek boji. Onaj koji bi rekao se ne boji da je taj budala. Nećemo uteći, ne odstupamo. To se i dokazalo, ali bojimo se. I bojim se stvarno. Bojim se za budućnost, šta će biti. Imam dvoje dice, šta će s njima biti? Jer ne daj Bože da se meni šta desi, ja. Ajme i njima onda. Tako da, nisam ono što kažu Rambo, bojim se, stvarno se bojim puno. A ja mislim da je to i prirodno u čovjeku da se boji. Laga bi sebe kad bi rekao da se ne bojim. Ali to i svaki moj prijatelj kaže da se isto boji, koji je sa mnom zajedno. I Gino, Amerikanac, i on kaže da se boji. Kad ovo bude slušat, sujeće se. Jesam ja ugrožen sad, ali kao i ti, kao građanin Hrvatske svaki. A nikako drugčiji. Ne, o tome nema govorati. Nema riječi od ugroženosti nikakve govoriti. To je nešto drugo u pitanju, nema tu veze sa ugroženost. To ljudi ne znaju od bisa šta će. Ja od života samo tražim da bude slobode, da možemo raditi, mira. Ja sam siguran da bi Hrvatska bila za 5 godina jača od Švicarske. Da lijepo radimo, da se ne mrzimo, da živimo. Ja mislim da je to cilj sviju, da svak to želi. Ništa drugo, nikakav rat. Braniš svoje, branim da im sutra bude bolje, meni moje dici, ništa više. I mojim prijateljima, normalno, svima koji na to. Imam ženu i 2 sina, jedan ide 4. razred, jedan 1. Tako živim tu. Ja. Supruga radi, lipo mi je što bi se rekao. Ja. U Šibeniku sam proveo najviše
18 godina, 19 u stvari, ja. 2 godine sam proveo nešto okolo po drugim garnizonima i tako. Ti si po nacionalnosti? Musliman, ja. Pa ja sam rođen u Rapuši kod Bosanske Krupe tamo. To je jedno selo između Bihaća i Bosanskog Novog na Uniju, pa malo gore u brdima. Tamo sam rođen. Tako 15 godina sam gore živio, onda sam poslije otišao u mornaričku školu srednju i nakon toga sam cijelo vrijeme na službi bio u mornarici i sad evo, opet sam tu na brodu. Mi uglavnom dovodimo ovaj brod kakav je u funkciju da bude u redu i da bude sposoban za plovljenje i izvršavanje zadataka koji bi eventualno nam došli. To će biti uglavnom prevoz vozila, prevoz tako nekih sredstava, oruđa. Dakle, negdje tamo oko podne ćemo se pribaciti tamo u luku, pripremit ćemo livim vezom ćemo se vezati. Za sad ne znam točno gdje ćemo stati, zato što moramo prvo naći spoj za struju tamo i vodu. Ja. Kako je dole u mašini kod vas, je sve u redu, nema? A dobro je sve, zadnji put smo ulili ulje u turbine, malo ćemo samo pogledati to ulje, možda dodati malo motore i probati malo to zapaliti da se ugrije malo prije i poslije probati telegraf i ove gluposti. Dobro, samo malo daj gas sad pusti. Sam pazi, spoj ovaj, ovu, tu stezalcu, da, stezalcu. Spoj je negdje na čošak je spoj, znaš da ne bi se ostalo. Za ovo dana koliko se ovdje nalazimo u ovom sastavu, mislim da smo se dobro snašli. Kretanje po brodu je problem svim ljudima koliko se ukrca prvi put. Mora proći neko vrijeme da se navikne na uske prolaze, vrata, sagibanje, stepenice i tako. Pa onda, mislim, to je ona prva obuka koja treba da se sprovede na svakom brodu, pa tako i ovdje. Tu i tamo ima neko, ovi malo višlji, glavom udare u plafonu, dovratke i tako. Uglavnom sve u svemu, nismo bar s te strane imali povrijeđeni do sada. Ja sam otišao iz armije u augustu. Donio sam odluku, u stvari, na jednoj vožnji sam bio i vidio sam tamo neke stvari koje mi nisu sjedale, a to je bilo, recimo, prevoženje nekih sredstava u pravce gdje meni to jednostavno nije sjedalo i nisam mogao to podnijeti. Vidio sam isto tako neke ovako i pokrete među ljudima, odnose među ljudima. Vidio sam da su tu velika podvajanja između, kako je to sad kod nas popularno, između Srba i Hrvata. Ja sam se u početku probao staviti u sredinu nešto, ali
šta ja znam, vidio sam da tu ne vodi i da se mora čovjek opredijeliti na jednu stranu, ja jednostavno to nisam mogao, jel? To je bila jedna strana mog razmišljanja. Druga strana je bila to što, rekao sam već da sam tu 20 godina u Šibeniku, ne znam kako i kako me Šibenčani gledaju, ali ja nastojim bar da prihvatim Šibenik kao svoj grad, ja. I nisam nikada se ni osjećao, ni razmišljao o tome da sam stranac u Šibeniku. Čačkavica niko nije donio. Znam ti nema čačkavica u gradu. Jednostavno sam razmišljao u tom pravcu da ne idem nikuda iz Šibenika i nisam htio mijenjati ni mjesto boravka, ni život na neki način ispočetka, sve počinjati nešto i tako. I onda sam sam u sebi se borio i razmišljao o tome šta da napravim. Ja. Onda sam donio odluku da jednostavno ne želim da idem nikuda, da hoću da ostanem u Šibeniku pa i po cijenu toga što ću ostati bez posla. Jer opet kažem, nakon 26 godina bilo to vrlo teško donijeti tu odluku. Ja. Posebno zbog toga što sam ja prihvatio i Šibenik, i grad, i Hrvatsku, i mislim i Istru, i nisam nikada imao nikakvih problema u Šibeniku i zato sam želio tu da ostanem po svaku cijenu.